Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Senin 2 September 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik awak sistem rudal anti pesawat atau SAM Strela 10 dari kelompok pasukan pusat dan Su-23 menghancurkan kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina. Militer Rusia memberikan perlindungan bagi tindakan kelompok darat pasukan dari drone pengintai musuh di arah Avdiivka dari zona operasi militer khusus. Pertahanan Ukraina seketika runtuh di arah ini, hingga video ini beredar beragam respon diberikan warganet. В данный момент работаем по низколетящим беспилотным летательным аппаратам, и машина очень хорошо их захватывает. Личный состав, оператор, механик, водитель. Все на бодром духе, работаем каждый день. Но когда сбивается цель, чувствуется радость, гордость за себя, за личный состав. Поначалу считали, когда еще их было очень мало, не было так много с вражеской стороны их запущено. Сейчас уже счет не берем. За последнее время, находясь на данном направлении, поражено около 30 штук. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.